nĩ igongona rĩa gũkũria taranda mwena wa Tharaka Nithi, tabarĩra-inĩ ya mwanya ya Talanta Hela gũkũ bũrũri-inĩ. Vizuri tusaidiane kama wanarika ndipo sasa tuweze kufika kwenye fursa nyingine, kwa sababu kila kitu ni hatua. Vijana wa Talanta wale wako na talent ndio wengi. Mimi personally am a product wa talent, so ndio maana nimeshikana na hawa vijana mkono. Andũ ethĩ maugĩte atongoria matũra-inĩ mekereire mũno mathako ma ihenya na mũbira wa magũrũ, na ũguo gũtiganĩria taranda cia ũini na ũtungi wa nyĩmbo. Tunaomba viongozi watutambue kama wasanii, hata hii yetu ni talanta kama zingine. Unajua wamechukulia upande wa sports, upande wa athletics, upande wa hizi vitu zingine, lakini wakasahau hata uimbaji bado ni usanii. Tunapaswa kuwa nurtured ili tuweze kufika kuinuka hata sisi kama waimbaji. Mũingĩ ũrĩtio ũnyitĩrĩre taranda itiganĩte harĩ ciana nĩguo kũmateithĩrĩria gũkũria iheo icio. Kwa wasasi wetu tunawaomba tafadhali, wacha tusaidia watoto wetu, wapea nafasi ya kufanya zoezi kidogo kidogo. Ningeomba serikali ya Tharaka Nithi iweze kuingilia kati ndiposa tuweze kukuza talanta zetu vizuri, kwa sababu talanta siku hizi zinalipa. Ngĩribotera Inooro TV, Njĩtagwo Njoki wa Kibesha.